Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bamta kasngi. Uba dispersing rani unong wat ya ka hok jingtip na right to information RTI ulapan pau ka jingbitari ya ka sarkar bar ki contractor ki baju pentrekam ya ki project sarkar kum ka surong namar ka jingsa khongreng ki babun ki surong ha ki babun ki jaka. Kadai namar bagi kontraktor kiba yok kam kidai kiba syuring ko kelas kempat pas bat syempang. Utai urang ba nong wat ya ka hok jingtip ne ka surong na mau plang syawai loy bat kumju ka surong na umlingka sya mau klat ki suki bat dangsa khongreng hadu menta. Namar bagi kontraktor kimdan ki mesin kiba biang wat lah ka jingtho ki penbiang thik-thik. Uloong ba kasurok na umlingka siya mauklot kani kasurok kam siyam layat la shis nemtam bat bun kibriu kila mensaw bacu siang mau klam dan rong bat ki surok ki shisron banyat nya kate kejaka. Uba dispersing uloong ba kajing shna penhe ya ka mau plang siya weloy kamday bandunay ka lai meter shiteng na lor kajing shna ya kinala. Kajing reben ban siang rong bat ki wey ki baday bane katkum kajing thau thik pathik. Hendai kabalingo kalong baka surok na mau plang syatir saat kelajot no hadin berasna katu kat ni benai. Ulapan krek ban ujor jahar ya ki babat ya ka RTI namar bada ki spak teli ki RTI ki ba ulapan na ki ofis sarkar ki klaim ai ka jingtip ha ka por ka babiang. Na mau plang syawilan bat kasurok na umlangkasa mau klot. Te kuma pilih kasurok na kapor sekpor pemikirian kam mlak ban pendek na kapor di kat kumba jing tip bat kejingwat tip lembaga RTI bat kumjuru lembaga jing tip hai bade baka komlong berkomban kada komtre kasurok lalap bababun kontraktor pemikirian kimdan ke missionary ke babiang aswa bakin tri kam taban kondo kabar kade jingbomdan experience aga kam na babuan hi ke kontraktor ni kisukiu dari kelas 2 semia kelas 3 kita kalau ni datip pelan-pelan kata ke jingbomdan ke missionary ke jingbomdan experience ke missionary bakhambuan hi kadan tang tepat Pepar mengadakan dalam affidavit. In practical amdan free machinery. Kita ngitip pelan-pelan dia tak. Dia kalau kita nombrin, baga kam apa mekaliagi kam juya, bat kam ju lah pendem haka. Por kebiang. Nomor kumbalang mentah, iba tanggi dahar company ibadan kementerian kebiang. Kiwi ngam ba kin biang ki material bantaban tre ka kanela pensya yang kin tre ko umangka sapo moklot mar umangka moklot kar kum dia RTI report material kidon hadu ka arja kar kum RTI report ini dre mentala senentam kakam kamya na try baru kiri kesuk mereka babun kena askur gila mensau tang nak daw jusit mau babun kelai sitom tang nak daw jempom balik jiau aga bawa dia kada baru pe kitiar kita ra posrok omdon kitiar timbalak thok ni lain hadian bang rafai RTI benin seluruh bar ngawan si pomokla tinggal i gato ni kitiar kibat man ibadah syutir wala kataru naglajunga ng patrol bat ngan penungkam dak section full of the ayat haga bangadon hok ban inspect kinitiar bat kene galong ro ka yellow card ne warning sebaro kontraktor aba itrei galong kam gide ban biang material machineries maka bisa kada bisa jong pat kam dei bisa semet jong pi opin sutrei kam klem gi machinery babiang haba kut mano ba sendinge aku pai ba te habide bene inspection ngan sale a wegas ni rangkat di office te habide ba ka RTI ka bangayo ang tinapo mo plan
Kini ka tiai simpor hadu indri banai tam ye la no. Arpui terik bene kadwai araja arpulai na fai artiai. Araja arpulai na yo report hadu kata. Pi pa mi khala ni gestia. Dek spa tali ja tiai jangai sakut ko office. Kada boleh kalau ni. Kalau belum berkembang experience benda yang artiai. Kalau baga baga dunia lendet. MCCL ko seorang kalau fai adu mentai pelai pun ba ada spa tali sokut. Ban ni sikmat ngala wat kila inti ngala ban ai dari fai ari di beri wa penjang dari fai ya kenika. Arti ai spa tali ngala. Tikum kene ko we ngono yo report adu mentar. Nadu benai bukan we arpulai adu mentar. Lalu nadu benai. Benai. Ke halor kene gini yo ai kene report. Tekar ko gadi dia makanya masih kita lagi DPR kami. Marban tip yang jenisnya jom benar surok don kamga DPR. DPR mi ka detail project report. Tekar kum kani DPR bala bungne. La thoi sai ba kati surok na po mo plang sewele kadi jimpen he. Kani widening of road formation of carriage way. Tikani ka kerkom penhe lamnomno kamde banduna yaga line meta system na existing road. Line meta system na existing road. Tapon ko. Kabaar kade cross drainage wall dihumpai. Kabalai kade ka protection wall ka retail wall with stone masonry kamut ba icon ro na giyeng beri. Kabasaw kade ka jing construction of granular soap base course with water. Kini gide Kimauria hadin badip snai surok. Tigetu kasai berkoi kenai Kimauria. Kata kadeka granular base course with water. Kini gijimerben juga ne kasurok ko kade berlong sanpo meta. Sanpo kemud RNC kasurok. Bat kini kisat nak surok kadai benlong no swin sitam. Kini lipo kemud kadai bendan besar. Nombor 3 kadai kan road making and road quality nam taban senaya kementerian. Pihak kapatarik hadin mga lik sepo tesap. Kalau ngobrol aban yatu ya pi ba kasarok bana shudepsna tang shipna keladu nadu walangkian hadu surok ba langyong kasarok bana shudepsna keladu bat kop karkom kaneka DPR kam selodon kaneka lain kini gilan sideline lo kam don sideline ngawadin kini sideline kemud ban island yak surok hadin ba adep narol lain kadon saka kini side bomb gemut kade ke warning na kalian juga waktu bis but hadian langnya simat baru akan penerkam yang section full of RTI up but ngani inspect man like jaka lagi missionary kita dengan katum ke pepa mababu ni kontraktor abang selok ki ong ba kemaceri kadon be tangha ki pepa affidavit nrei omdon missionaries abang missionary kakam kamya kakam hakapor ka babu temde jidunong kamde tangi sota tangi baik tu kontraktor umla ka pendet yakam penosni pengkat tadi ofisa makum belum mentar so mereka kalau berjenjang yang begini sosial besar mereka Batka surok na po mau lang shawi loy ya kabal adip sinar ka duno bat kam salo kam cem lalong no kat kum kan DPR ka bangayo ni kasurok na po mau lang adu loy bat halo kani ke jing bombiang kani kat kum DPR na kaleng jonga ngan perkhat langala na FIR maka di publik meni apakah dia bisa apa kano bijing tray gede bania kat kumka DPR apa
Aba kami akan pembitaan kafau ba kano jinsinai sorok kalong kebadean pat kalong jin tilut kaya pisah jong paita.